Khuzani useziphendulele ey'nkulumeni ey'khona-ke egijima kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana-ke laphana-ke emva kokuthi-ke umtshali ongenamonto-ke abhobonke-ke ngokumphatha kabi-ke nokumehlele-ke njengoba-ke wake waphosta omunye-ke wabaculi bangamaskandi abakhona endimeni. Lokhu okugcina-ke kumfakela isihlava sokuthi-ke angawatholi amatoho okuba u-MC. uKhuzani Mpokampongoze-ke useziphendulele njengoba-ke kugcine sekuthinteka negama lamaBlue Nation kanjalo-ke naye-ke laphana-ke lithintwa-ke yena-ke umtshali-ke ongenamonto ebhala-ke iy'nkulumo ey'khombisa ngqo ukuthi zibheke kwagoqa le emandaba. Ubhale kanjena-ke laphana-ke uKhuzani-ke ekhasini lakhe uthe lo voicemail-ke wami-ke ngifuna-ke ukushaya beze-ke bethi gogo-ke enjeni ngifuna bagcine bazi-ke ukuthi-ke bangazi-ke noma ngisaphila noma-ke angisaphili, kusho uKhuzani Mpokampongoze. Qhuba-ke ngokuthi-ke laphana-ke ufuna ukuyenza lento ibe yisilonda kulaba-ke abamkhuluma kabi noma laba-ke abamsho kabi. Wathi-ke lento uzoyiyenza isikhathi eside njengoba-ke eyiqalile-ke ukuyenza. Ukhombe ngokusobala-ke uKhuzani ukuthi-ke lezi zinto-ke ezikhulunyeke yena-ke umtshali ongenamonto uyazibona futhi-ke uyazibona ukuthi-ke zibhekiswe-ke kuyena-ke laphana-ke. Yingakho-ke ebuye-ke waveza ngokusobala ukuthi lento-ke ufuna ukuyiyeka kanje angayiphenduli-ke ngendlela alindeleke ngayo ukuthi-ke angayiphendula ngayo. Wathi-ke uzofaka nje uvoicemail okungukusho ukuthi uzoyithulela bekhulume baze bakhathale, kusho uKhuzani Mpokampongoze. Thina-ke sisiqiniseko esemida-ke njengoba lo daba-ke sikuthathe sakubeka liqala namanje-ke sisabuya nalo. Ongakaliboni lolu daba likhona khona la kwi-channel-ke istori-ke engingasisenza-ke laphana-ke ngaye-ke umtshali ongenamonto ebhoboka-ke ukuthi-ke ukuphosta kwakhe umthandeni kwambangela-ke amazinyo abushelelezi ukuthi-ke wagcina sayitshenwa ukuthi imicimbi esazoba khona akasezukuqashwa ngoba usephoste igcokama-ke elisha. Omunye wabaculi bangamaskandi abakhona futhi endimeni-ke uma sikhuluma-ke ngomthandeni-ke njengoba sazi-ke ukuthi umthandeni-ke noKhuzani-ke bayinkukhu nempaka-ke laphana-ke. Asazi-ke bafowethu-ke uma kunje kuyakhomba ngokusobala-ke ukuthi-ke le mpi-ke iyahlohleka njengoba-ke abalandeli bamaBlue Nation abazibekile phansi bagadlile-ke kuyena-ke umtshali ongenamonto njengoba-ke sebemqamba igama-ke lomunye wabaculi bakamaskandi-ke ababazi inqalabutho-ke endimeni-ke ubaba-ke umfazi omnyama bambiza-ke ngomfazi omnyama. Bafowethu zinjalo iy'ndaba.